nje kgolo o le seng shuping lena o tsene a re sebaka se fedile nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator a gomme ntle le go senya sebaka moroka a ke no tša sebaka se ngwanešo ke go tamiše kgole le kgauswi a ke go tamiše moroka ebile ke tshepe gore o bile letšatši le monate la labone ngwanešo ga gone molato balli ba rena šiba ba gorogile gomme ge ba gorogile ke no tla ka mo go wena gore ke go fe sebaka o tamiše motheeletši kua gae o tamiše le balli ba rena ebile o bo ba amogele semmušo ke moka ba tle ba re fogolele se ba re la ka baka la gore ruri a ge e le mampia ona re tloga re lapile melala prof ya magageshu ke a le leboga malome ka kapa ke leboga madume ke a go dumediša tata go mathwintse tata go maubane le maloma no re ya go lebogiša maubane o berekile go bereka ya ka nnete re a leboga ya modimo go a tlile go file mpho e kgolo o tla no šala sapoto bua le o tla reka 80 tše pedi ka mo le ka mo ke maswi ka mo le ka mo ke pampers ka mo le ka mo modimo o tla provide ya modimo o tla ria mosa le mogago ya ya ke dumediše magoši ya gabo rena babuši ke dumediša baagi ba kgašo e magageshu le batlhokomedi le bašomi ka moka ke dumediša batheeletši ba motse community radio station ge le baruti ba rena re a ba tama mangaka a rena re a tama ka dipetlele re a le dumediša mešomong kgole le kgausi mo le leng gona re a le tama magageshu ke dumediša mangaka a setšo re thokozane thobela balli ba gabo rena ba letlileng pitšeng tše kgolo re a le amogela magageshu le fihlile ka pitšeng tše kgolo ke tšona dipitša tše di apeilwe magageshu re di apea re ne le lena lekgono re ne le bagamang Bagankgadima re ne le bagankgadima le tšwa kae ka gae re tšwa Moteti Zuma Park. le tšwa ka kua moteti ba re ke ga Zuma Park ya magagesho go sa re a bula ka mola Groblersdal ka kgotšee serious se ka no ba gore motho a lofe mmerekong go tla go bona moremi and then re tshepile gore re tla mo ngwalla sick note a go nyakege ka mokgwa o magagesho ge le nyaka go founa dinomoro tša go founa tša ka mola Groblersdal ke 067 487 1736 067 487 1736 067 487 1736 ke di number tše le ka di founelang tša ka mola Groblersdal wa founa wa re ke kgopela go tla ge nomoro ya letšatši e tletše ba tla go botša gore le ka tla neng and then la beakanya ge o tseba gore wa šoma mo gongwe o berekela kgole o duma go kgopela goba ka ge le ne molwetši ka gae le duma gore le tle le gahlane le nna le ka founela nomoro e ke ya ka kua Groblersdal fela magagesho ke ya ka Groblersdal fela ya Jan Fese ke 071 Jan Fese ke 071 398 1508 071 398 1508 goba le ka founela mopapa go 072 1336762 ke eme gabotse mopapa 6761 mafelelong 072 1336761 ke tša the right reverend mopapa and then ge le nyaka go founela ka mola gae le founela 079 170 9862 079 170 9862 or Dr. Moremi wa no bolela gore magagesho ke a gakanega ba tla go thuša goba wa ngwala email wa no re dr moremi3@gmail.com and then ra kgona go ka go thuša Dr. Moremi3@gmail.com ra kgona go ka go thuša magagesho ba go tšwa kgole le kgausu ka kgopelo matšatši a magagesho ke nyaka gore batho ba thušege ka pela ka mokgwa ba ka gonang ge le ne molwetši le mmona gore wo ke molwetši wo e leng gore o tloga ba bua ka nnete magagesho se mo emeleng gore bolwetši bo moje
motšhieng e sa le nako le motlišeng ke boletše maloba ka re ba bagolo ba ka mola dipetlele ba nkomanya ba re ke tliša balwetši ba šitše ba gobetše jwale ka gore le nna ke a tseba gore balwetši ba ke ba fa ke bomang ba šitše ba gobetše ke a tseba gore balwetši ba tswa gae ba gobetše ke re balwetši potšang ba ka gae ka malwetši a lena gore ba tle ba kgone go ka le thuša nako e sa le gona ke lebogile kudu se seng gape ke gore pele ke lebala dipula di etla tša magadima ke dirile taelo magagešo e leng gore go ba le re ba bereketšing ba ka tla ba e kry-a go na le taelo ye e tswileng ya bana ba sekolo le yona ba ka tla ba e kry-a re na le dinaga tše re swanetšeng re ye go bina go tšona go ya go berekana le tšona magagešo ga se gore ke leganetša ka di-date program ya rena e tletše re leka ka maatla gore re tle re le thuše go ne le ba gantšhabeleng ba kgopela date ba nyaka go thušega ba ka tleng bebele le bona ba emetše date ba nyaka go thušega le ba ka mogaladi le bona ba emetše date ba nyaka go thušega le ba kae malefo ke rakgwadi gore ke kae ba ga rakgwadi le bona ba nyaka go tla go thušega re tlo le thuša magagešo fela ke tshwenya ke taba ya programe re tla leka ka maatla re bone gore re ka tšea letšatši le lefe mo e leng gore re ka kgona go ka tla ra le thuša ka mo magaeng ntle le go senya sebaka magagešo ke lejetše nako balli ba rena ba lekgono ba go tšwa ka mola Zuma Park a re kwe mma go Zuma Park mma gorena ke mang Thobela ka kgašong leina la ka ke nna Patricia Nkgadima ke tswa ke le ka motseng wa Zuma Park ke rata go dumediša ntate Moremi le ntate Kakapa le bapei ba pitšatše kgone all right re a leboga kgaetšedi yaka a ka te tsebiša le yena fa ke dumediša ka kgašong ka moka leina la ka ke nna Lesedi wa Nkgadima ke tswa ke le Zuma Park re a leboga mma gorena mmeele le kopelwana leo gabotse thobela ka pitšeng tše kgolo thobela mama thobela le batho ka moka ba ba lego ka mo ya bolelago mo ke Priscilla Nkgadima re tswile mo re tlo kgopela thušo le rena ke tswa ka Zuma Park ba gang kgadima ka Zuma Park re a leboga ba gešo ke mo pitšeng tše kgolo mo nna ke nna ka Kapa ke ngaka Moremi ke malefo ka mo ke makua ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse ebile ke bona ba netefatšang gore ge go hlakahlakana ba fetoga maporana ba leka go lokišana le seemo jale ba gešo difounu di beng silent re se ke ra bitša maina a dingaka le baporofeta le dikereke ka maina ge e ka ba mohlho mongwe le ile la ya ngakeng ke awarano ya ngakeng tsoko ra ya kerekeng tsoko ra ya moporofeteng tsoko moagišane no ba gore aowa moagišane wa rena ge e ka ba o ile ba gona se sengwe gape se e leng gore re ya se kgopela ga re tsenane ka ganong ge re bolela go nyaka go bolela o emiša letsogo re tlo go šupa gore o bolele ge e le nako ya gago se sengwe se re se kgopelang kudu-kudu ke gore batho ba arabe potšišo tše ba di botšišwang go ya ka mokgwa di botšišwang ka gona se sengwe gape re tloga re kgopela nnete ya mmankgontedi ya kgokgo tafoleng e ka ba nnete ye išišang dihlong e ka ba e segiša e ka be e kwatiša e ka be e dia eng kapa eng e fela nnete ke yona e nyakegang se sengwe gape re hlompheng polelo re e apešeng ba gešo re se ke ra nontšha mantšho a mangwe a e leng gore a tla re ga a fitlha kua tsebeng ya motheeletše a kwagala e le ao a lomelago ka baka la gore sealemoya se se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane jwale mantšho ka moka ga ona a swanetše a kweše tsebe tša bona bose e sego a go galaka ka gare ga ditsebe tša bona kgaetšedi ka ke tlo bapala setsopolwana se ke moka ge ke fetša o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga kgaetšedi yaka o ka fegolola se borala nna sello sa ka ke lla ka gore ka motseng wa gae a gona boroko go na le ntho e lang mehle ka nako ka etea o ka re ke ba foša stena ka mokgwa mošito wa gona o tšhošang ka gona gore ku mehle ka 7 bošego gore ku mehle ka 7 furu mole e le gore ge re ya mo re yang ba re botsa gore kwa gae go na le noga e kgolo e leng gore rena a zang ra e bona mole le batho mo strateng ba bolela gore gae go na le tšhwene go na le boto le leng a la fela ba bolela gore go na le tšhwene ka mogare ga le boto leo so go ra gore motswadi wa ka o a loya
sona be re gopela thuso gore le re kgonang gore thuša re kgone go tsa gore ka nnete motswadi wa rena o a loya goba a loe na. Ka lapeng la ka go boima le gona ke be ke try gore ke nka agela bana mo Kutwana ke ba diretse foundation a ke dira foundation ge ke tsoga fro ke hwetša go nyephile mo dikhoneng tša foundation melete ka o tswalela ge ke tlo tsoga gape ka le latelang ka hwetša o mongwe gape molete ka morago ga yona foundation ka mo lebotaneng la one room le ona gape ke hweditše go nyephile o mongwe o mogolo molete le ona ka o tswalela le latelang ka hwetša o nyephilwe gape molete mo mojako le saeteng la gate le ona ka o tswalela ka tswa mo go tsona. Ka re ke re ke tlo foroma ka nna matšatši ge re ntše re geiša santa ra hwetša maoto a dipudi a mabedi ke ge ke ya gae ke ile bontšha mamaka a re go nna re a tšee re a lahle ra a tšea ra ya ra a lahle ke sa tse gore a epetse ke eng go direga eng. Molelo gore ka lapeng la mamaka le gona ba bolaya dinoga ba sa tšo bolaya dinoga ye e kileng ya re makatša noga ke nngwe e re kile ra re ge re fetšo e bolaya ra e khata ka bogare ya bontšha dustinyana e nngwe o ka re bupi le yona ya re makatša. Molelo gore e se kgale le gona re tše ga re tsoga tšatši le leng ra hwetša go na le leribiši le hwile mo khoneng ya jarata ya kwa gae re sa tse gore le bolaile keng. Mole e le gore ke na le ngwana wa mošiminyana ngwana o le ena mehle ga e tšwa sekolo o dula a lla a re ba mo teile sekolong ebile ba mo kolobiša aparo tša ka nnete di dula di fihla di kolobile a re ba mo tia ba mo tsentšha ka fase ga pompi mehle. Molelo gore gona mole re dulang gona ba mo tia ga ntša bapa le bona and ntho e ntšhošang ka ena ge ba mo tia a ba mo tii fela ba mo raga le bonna jwa gage ke a tputša gore molato ke eng. Last le gona ba mo teile a se kgale ge ba mo tia furugo ga re tsoga a tsoga sefahlego se rurugile molomo o jikela ka lesaeteng ka mo iša kerekeng tsoko ga ke fihla kerekeng tsoko ba mpotša gore ke dirile gabotse ka tliša ngwane sa le ka pela ka gore be ba nyako mo tia ka sefola and then e be go paleng ga gage and then ra tla ra re ge re tšwa gape still re ya ngakeng tsoko re ilo nyakišiša ka tša bophelo jwa gae ba re botša gore go na le noga ye e tlileng ka mokgwa wa ngaka e tlo re tišetša kwa gae e lahletše letlhakanoka ka godimo ga ngako so tlhakanoka leo ke lona le le fetoga noga ke lona le le dirang gore gae go se ka ba le bophelo go se ka ba le manyalo go se ka ba le selo. Molelo gore ba itša ba fehla tšatši le leng ka gare ga bupi le gona ba hwetša a ke kwešiše gore ke leto ore ke tlhako ore ke eng diprobe tša gona tše ding re na le tšona mare tše ding ga rena tšona. Nka leboga. ya kgaetšedi ya ka o boletše ka gore o tšwile ka gae o tinyaketse stene mo e leng gore o bone go le bohlokwa gore bana ba gago ba be le legae ka kua steneng o boletše gore o hweditše meleti e no epiwa ngwe e epela go ba go fihla tšatši le lengwe o hwetša o ka ra wa e bea gabotse o boletše ka maoto a pudi ke ditlhakwana maoto ke ya motho ditlhakwana tše e be e se mehlala e be e le ditlhakwana ke Ee tša maoto like a na le ditlhako a pudi ee and then wa di tšea wa iša go mago maoto a pudi kapa ditlhakwana tše tša pudi di be di bontšha gore ke tša kgale kapa e sa le tše dimsa. maoto a pudi be a sa bontšhe e le kgale be bontšha ka re e sa le a mampša a sa tšo epela. Ga wa nagana gore mohlomongwe a ka ba tla go ga ke dimpša go sa nagane be a le ka fase ga santa ka fase re geišitše samente ya mathomo ra e foroma go sena bothata ge re tlo geiša bis two ra hwetša maoto nao. and then o boletše ka taba ya gore le bolaile noga noga ye ke sa tsebeng gore le be le iripelang ka bogare ka gore ge motho a bolaile noga o no e bolaya a itšhuma kapa a e bolaya a e epela gore a e bolaya e lokela ka re ka lebotlela o bolela gore ge le ripa ka bogare e ntšhitše powder ye nngwe o ka re ke bupi jwale ya letlaba ke kwele o bolela gape ka ngwana o e leng gore o ka re o atlaišwa ka dinako tsotlhe ge ba mmetha ba ne le go tlaiša bonna bja gagwe o boletše gape le ka taba ya gore ka kua gae ka lapeng la mmago go ne noga ye e leng gore lena ga le e bone ke kgopela go botšiša gore letle le tsebe ka noga ye le e hwetša ge le sepela le tinyakela maphelo
goba le botša ke ba fete ka tsela gore ka moga bolena ka mo re bona noga rena e kgolo e ba bolelang ka yona a ra e bona re e hwetša fela ga re tswa re ile go nyaka tša bophelo ba rotša re go na le noga e kgolo e tlileng ka mokgwa wa ga ngaka e tlo re tišetša ka gae ngaka e ke lenyatla e tlo re tišetša ka gae e tlile ka mokgwa mamaka ke motho e leng gore o tšo bina malopo and then gwa ba gore santse gore a tle a thušiwe ba tlo mo riela tse ba mo rielang tšona so a re kgone kuša re ge ba re go na le ngaka e tlileng ya tliša noga ka mokgwa wa letlhakanoka ke ye e mo tišeditseng ga e tlo mo goroša ore jwang a ke tsebe ke tlo go gopotsa se sengwe se ke se kweleng mo kgatišong ya gago ya lentso o boletše ka gore ka nako ye nngwe a ke tsebe re le ile la re go diragalang la hwetša hlogo ya pudi ye e bodilego gating sale ra re tsoga mara a ya hwetša ke nna eo e hwetse ke ngwana ga ya nnatelang be ke robetse gae be ke se ka robala kwa go nna a re ge a tsoga fro a makala go tletse dintšhi kwa gating e be a etla a tlo re tsoša be ke robetse le mamaka a re mmatla le tlompontšha mo gating ga re fihle ra hwetša go na le hlogo ya pudi godimo ga stena go na le dintšhi e nkga le gona mara le yona be e sa kgale ka mokgwa ga gore o e lebeletše ke a leboga kgaetšedi yaka batho ba mola Zuma Park ba re mmago wa loya thobe ge ba šalle ba re mmago o wa loya ba bone ge go diragalang kapa ba kwele ge mmago a reng kapa ba bona eng nna go ya le ka mokgwa nna ke bonang ke nagana gore ka gore ba re ba bona tšhwene ka kwa lebotong gore a re tšhwene eo ke ya mmaka o ba re ba bona tšhwene ka lebotong ye e leng gore lena ga le e bone na re e bone ka kua ga geno go ra gore go nua le ge re bolela soke go ne le noga ye e ntšhang ke dingaka le ba porofeta ge le tinyakela maphelo go a ba le tšhwene ye e bonang ke ba fete ka tsela lena ga le di bone dilo tšeo wow ke go kwele kgaetšedi yaka a ke tsebe gore moroka go ka ba le sa ka ratang go se botšiša pele kgaetšedi yaka ka tsena mo go ba mamana ya be ke duma gore go tsene mama nke ke moko go goreng malome ka kapa ke nagana re go ya le ka mokgwa o mmotšišitšeng dipotšišo o mmotšišitše gabotse ke tlo boela go yena ke kwe mama gore yena taba tšeo di tseba buang ke yena mama gago alright go bolela wena wa gare goba di tshelela ka mo a go thome wa mogare o mo fele kopelwana le a wa kopelwana ke microphone ngwaneso nna nka no tlhobola di-headset jale Okay, nna ke na le bothata le ngwana ke wa mathomo. Last year ne re speech re lo dula ga bo mamaka. And then na le sharp grade R, grade 1, grade 2. A le gabotse and then last year ka bo September na ntse dira grade 2. Ka bo September a robetše a tlo ya sekolong and then bošego e robetše wa ntsoša mama ke re ke eng o re ke bona bakgekolo ba bangwe mo godimo ga tafola ke mmotšiša gape o a bušeletše ke bona bakgekolo ba bangwe mo godimo ga tafola and nna tsogile so ke a mmotšiša ke re ai nna ke ba bone tla ra robala and then fru a ya sekolong ga a boa a tingwadile nka re di dirile tattoo ga boa sekolong ke a mmotšiša ke re and then mo letsogong why o le so a se nka mfetola so sale a changitše nako eo a sa ngwago re buile gae ga boa sekolong ke mmotšiša gore le dirileng sekolong yena a tsebe sekolong ba reng a tsebe le na le homework a ke tsebe so ge re tšwa gape re yo nyakišiša gore kganthe bothata e ka ba e leng ba re botša gore ba mo dirile gore ntho ngwe le ngwe a e bonang a lebale jwale a ke tsebe gore ke nnete goba jwang so be ke sa gopela thušo gore ngwana ka a kgone go boela boeneng di-homework a gopole sekolong sa se dirileng a gopole no a gopole selo wa lebala and le ge re tšwa re botša gore fele wa lebala and a di diriše wa lebala ka nnete ke ngwana mengwaga mekae 8 years ke ngwana wa 8 years okay re tlo bua go wena ngwanešo mma gorena ke nagana gore re ka kwa wena bjale tse bana ba ka moka ba di boletšego
di fa gona ka mokgwa nnete ga ke rate go swaola ya leribiši ga se leribiši ke mankgaganyane re no re tsoga tšatši le lengwe la matšatši a se gale o ka re go sana le 4 days 5 days then ra hwetša le hwile ka mo jarateng e le gore kwa moragonyana le gona re tšera fo ka ntle le tše re di bolayago dinoga ra hwetša go na le e hwile go le yona ka mo jarateng then tše dingwe tše kane bana ba ba di hlalositše e kgolokgolo e leng gore le nna e gapeleditše gore ke tle ke hloke gore ke hwetše thuso ke taba boloi ka gore metlhe bana ba kalwa kwa tseleng ge ba fihla mo gae ba bangwe ba ka ba loleng le bona e ba gore e be go kwerana ba bolela gore le tshepiša gore lenyako lwa le rena le ka sa re kgone because rena a rena boloi bo le re tshepiša go bona le tshepileng gore ko kwa lenakane ke moloi o tlo re loya then bana ga ba tliša dipolelo tša mohuto ke a ba rela ke re o bona nna a ke rate ngwana maaka ke kgopela dilo tše le dikwang kwa strateng le se ka di tliša mo nto ele e dutše le gona ka mogolo ga bana ba ba etla ke ba ganetša ka dipolelo go ya tšatši le lengwe re ilo nyaka thuso then ntato la tla re tlo re thuša le gona ka yona taba ya noga ka ntho e ntšhago ka mola mehlele ke taba noga then ya re ge ke fihla mo le ntato la rawa ke tle ke etla ke tlo le thuša ka taba motse ya re ge a fihla a dira tša di dirang a be a goditše mollo keiting awa ga a goditše mollo keiting go a boa mabarebare ka ndu tše ntšhitše ga motho a ba sa di botšweni go ra gore ke mabarebare go tla mabarebare a gore nna go ra gore ke nyako ba bolela bana ba bona ke reng ke beša mellwana keiting bona ba iphepela go ra gore ke nyako ba bolela bana ba bona jwale tabe ya gore ke nyako bolaya bana ke se le gona ke ntšhi kane gone jwale gape go na le ngwane mongwe o kena high school mehle ga boa le yena ke tsebe nnete ya gage gore o na le nnete go le go kaya kane tše bana ba di bolelago wena o sa dikwa o ka se di tsebe ga a boa le yena o bolela gore go na le ngwane o leng gore o bolela gore wa iphepela ngwane kwa sekolong ko kwa gago ba re ba tlo mpolaela ngwana kore mehle ke dula ke lwa go bolaya bana ke dula ke le moloi e leng gore ga bana ba bapala bana ba ka ba dula ba botša ka boloi ba ka jwale nna thušo ke tsoma ga fela gore ge nka tseba nnete ya boloi bo ba reng ke a boloya kane ya nstressa mmele a swaka alright ya e re ke no re ga nyanenyana gabedinyana ke go phošetse yona moroka mmagorena Thobela, le tumile ka boloi thobela. bo e leng gore go kwagala kapa go bonala bo bolela ke batho ba bantšhi ba Zuma Park re sa tsebeng gore ba bo bolela ka bontšhi ka baka la gore o mongwe le o mongwe a teponetše bona goba bo kitimiša ke mabarebare a leng gona goba a seng gona nang wena mmagorena wena ntle le mabarebare o nagana gore batho ba e ka ba lebaka le lefeng le le ka tlogeng le ba dira gore ba go phare ka boloi Nna ke gopola gore ka ntho gantši e tlakile ga ke seno boa thasong ke nagana gore mohlho mongwe go bueng ga ka thasong go ra ke tlo binela dilo tša go swana le tšeo ke kgopolo ka eo nna kane bothata bo bogolo bo thomme ge ke seno boa thasong ka mola ga gago ka mola gone noga ye go kwagalang gore e tlile le ngaka tsoko ye e leng gore e be e tlo le berekela motse kapa e le thuša ka se sengwe se se rileng a ke e beso ya ke sa tsebeng gore e tlo ba jwang motho a go tla a tlo tiša kwa ke ngake e bego e nthasiše ya then ba re lehlakano ka leo itše ga latlhele ka nna be ke se gona a se ka bona a bolela gore o mpeela modimo wa ka mo godimo ga masenka ga a botša bana mapele lehlakano ka le lahletswe ka mo godimo ga ntlo ee and then a re ga a botša ba be ba le gona a re wo ke modimo wa mmago lena ee ke mmeela ena ka godimo ga ntlo ee and then wena mmagorena o be o ile kae ge ngaka gago e šale e tlo bereka lapa o se gona nna gabe a le pisi ka se sengwe
e be ke sa leka ka moreng ke hlapa. and then ka morago ga gore o kwe wena mohlomongwe a sa le gona goba a tsamaile o kwe gore ba beile modimo wa gago ka godimo ga masenke o dirileng? Ke fa o beng re tsamaya re tswa re nyaka thuso ntse ba re botsa gore e no ba gona ka mokgwa. Wena a senke wa boela go kobela gago wa mmotsiša gore go thoma neng modimo wa motho a dula ka godimo ga masenke ka baka la gore badimo ba kgoro kapa ba lapa ge ba kgoboketswa ba dielwa titikwane mo e leng gore go tlo phasiwa gona nkane wa gago a dula ka godimo ga masenke ge o ya go mokhunamela o namela masenke? Beng ka sa re ke tlo botsiša ka baka la gore ge motho a go direla ntho yena na go le tsebo ya yona wena o sena tsebo ya yona o no hotse le gore go ra gore wa go thuša. Mmagorena ke nagana gore mo bophelong kapa tseleng ya bophelo ga ke fe mohlala ke re moremi ke ngaka sho a mporobe ke nngwe le ye nngwe o a goroša mathasane and then mohlomongwe ba goroga ka go fapana go ya ka dithwaso tša bona mara ke dumela gore ge go ka ba le lethwasane le e leng gore le swanetše le goroge kapa le re ge le gorošwa moremi a le diele ntongwe mpsa ya senkeng a e diela batho ke nagana gore o swantše a makale ka baka la gore mohlomongwe motho o wa thwasa moremi o goroša 100 ya mathasane ka tsela ye e swanang ka baka la gore mohlomongwe ba thwasa dithwaso tše di swanang and then tšatši le moremi a tlo mo direlang ye nngwe ya gore ga a fetša go hlaba pudi a tšee pudi a eaketše kua koteng kua ba eaketše kua godimo ke nagana gore motho o swantše a makala gore maraba banna ye a senke ke bona o e direla ba bangwe wena a senke o makala ge o ekwa sewe mola e le gore ga senke o a se bona pele? Bothata ba ka ke gore ntho e be thomo diragala nna ene be ke le thasane la gagala mathomo tše tša dilo tša bothaso be ke sa di tsebe. Wow. Oh yeah. Moroka alright a šiwe. okay Mmagorena ga ke go dumediše Thobela. ngaka o gare ga mathata Ka kudu. polelo e re ba re o moloi e bolela ke ma Ke mabarebare motho e gantši a nago le mahlatsi a gore ba mo tlišetše ditaba ba mmotse ka boloi ba ka ba sa motšhape ke ngwana a ke e mogolong. sesi wa tseba gore go reelwa gore o moloi ga ke nagane gore re ka bea tabara re ke mabarebare ga ke nagane ga re atla mo go tla go hlatswa goba go hlatsela gore mmago ga se moloi goba ke moloi re tlile mo go tla go nyaka go kwa le go kwešiša dipolelo tša rena tša lena di re botse gore re ya kae taba ya go tlo gore mmago wa loya e tswa kae taba gore maka ba re wa loya nka se kgone go bolela maina a batho go na le ouso e leng gore be re ile dialoganeng motsentso ko gona kwa gorena ra re a re dutse a re mo go nna maeshe nna ga botse go bolela nnete taba gore mo gorena mo strateng sa rena go a liwa ya ntlaba ke re e go tlaba ka eng a re ya ntlaba cause batho bantši a ba kwane le mmago ba re mmago wa loya ka re ge ba re mmaka wa loya why wena o bolela so wena o etse re kae a re gore nka go botsa gore ke mang ka se go botse ka re ke a tsa o tlo kry-a lenyaka gore sekiša le rirang ka tswa mo go yona ra re ilo ga metsi tša tšeng ga pepetseng be re ga metsi petseng ka mo homeland ka mo godimo re ilo ga metsi mme o mongwe a re mo go nna maeshe mme o mongwe ka strata se sa ka kwa godimo o bethile ke stroke o re o bethile ke mama gago ka re o re bethile ke mamaka a re e ka re why a itse o bethile ke mamaka a re a ke tsebe ka gore la bona le rekiša le mohlagase a gona le gore a tla re ke mohlagase ka kwa geno ga a tle ebile ga a romele bana ba gage o bitša bana ba ka gore e be bona ba kenang ka kwa geno ba tlo re ka mohlagase so nna ke tlo thoma mogana le bana ba ka gore se a setšhabang ka kwa geno go ra re lena sentse gore ke setšhabe maeshe taba ye o e boditše mmago la dirang mmaka ke motho mongwe gore ga ke mmotsa ntho o kry-a ke mmotsa ke re mma ke kwele ntho e so le so a re maeshe tswa mo tabeng e so alright letšo le go yona ngaka e tlile ka gae go rošitše mama e fošeditše lehlaka ka godimo ga ntlo ba beile modimo ka godimo ga ntlo le be le le gona lena nna be ke le gona alright
mama ba hlapa ee dilo tše di riega ka tšatši la mama la go goroga goba dilo tše di riega after mama a gorogile goba before mama a goroga. a ke sa gopola gore be a goroga or be a se a gorogile mara nako e ngaka yona e tla okay e be a se a gorogile ka re ke gopola a tlo tiša man be a sa tswa a goroga Mama o emiša letsogo. ke sa kgopelo mo fetolela yona e bese ge ke šitše ke gorogile go diregile so ba itse ke e fao ko thwaswa mo diponong then ke ile a ke fetše o ya e be a etla ge ke šitše ke le ka kua a boa gape a re o santse o boele gae kane nka sa go thwasetse di-family di sa tsebe selo then mara before re santse re ke re sware motsa ga gore o se ka šia bana ba le kwa ba le mo molaleng e diregile ka yona nako eo e be ke sa A re direng so a re duleng godimo ga dipotšišo taba ya go beelwa modimo ka godimo ga masenke e diragetše o šetše o gorogile goba o sebe wa goroga ke be ke se ka goroga o bo o se wa goroga o le kae be ke sa le kwa gaka ke sa tloya o sa tlo ya kae thasong a kere ntato ba mpontšhitše yena ya then ka ya ke ilo consulta ge ke ilo consulta ke nyako buša gore ke nnete fao ba rego ke ntse then a re fihla kwa ke e hlalosa ka mokgo ke e hlalosang a re nna ke na bothata felo mara go tsoma o tle le family then mara ke santse ke sware motso pele gore o se ka tlo o šia bana mo molaleng ga o le ka kwa thasong alright o tswa go ntate a lebelela bona ka mokgwa a bonang a re ka gae go ne bothata a tla bereka a bea modimo ka godimo ga masenke ye o itšalo ena re ba re o beile ke modimo wa ka kane ke na le modimo wa metsi alright a re gane wena ge o ya thwasong o phasitše kae gae ga gešo and then o la wa ka godimo ga masenke a wa nna kry wa ke ikwešiše ka baka la gore nka sa tsebe gore ke santse ke phatlhe ka godimo ga masenke mama o ka ya go thwasa go ngaka ye o sa kwešišeng gore e ria dilo jwang and then o wa tsamaya wa ya go phasa ga geno wa tlogela modimo ba mo tlišitšeng ke ya mathomo ya bobedi o buile go thwasa kere mama and then lapa la gago le nenoga disanta ka ga gago di tswa ditlhakwana tša dipudi ga morodi ake ka morodi a kere bana ga ba robale marebišiši ya go šetše morago wa ba jwa o ne ditagola wena tša gago di reng gantši ge ke ditšholla nna ke nyako tsebe yona tabe ya bothata bo itse ga ke ditšholla la mathomo ke nyako tsebe taba bothata bo ba noga ya ba gona ka mokgwa gore nogo e beetšwe gore e tlere o ka re ke ya gago e re ge e tswelela batho ba e bona ba hwetse o ka re ke ya gago wa tsema maase gantšhi batho ba ka no thoma ba no bitša motho moloi le goditše mollo mo la gating batho ba re bana ba mmeleng le nyaka go ba bolaela bana ke bomang ke bomaki ke bomaki ke bana ba genu ke bana ba melokwa ya genu ke bomaki ke badudi ka rena ke badudi le lena alright why o sa kwane le badudi ba mo o dulang mama ke le nna ke sa ikwešišego a ke nyako bolela maaka le nna ke putšang yona gore ke ka lebaka lang batho ba sa nnyake wena wa ba nyaka nna ke a bonyaka alright wa tsa mama ke bona se sengwe mo gore le tlile mo le lla ka diphoofolo le lla ka ditlaišego ka gae le lla ka ditlhakwana tša dipudi mara wena o wa bajwa o wa bajwa ngaka o wa bajwa a ke ko ba bolela ka taba ya gore o wa bajwa mo o nyaka thušo mmele wa gago o wa bontšha gore o mme o wa bajwa o ne nako e kae bolwetši bo bole gona ke sebaka dira so ke bone mo letsogoso le ke nyako bona le wa e letlalo la gago le le sone ntho e diregile gore ke fetse o hlagola gae ke be mo ngwana a bego a dula ntse nko hlobola jakete ke bone ga botse matsogo a ka mokana ga ona so kuka leo le kuka le godimo so
ka moka matsogo a so ee le mmele o ka moka o no ba mo mmeleng ke mo ntho e thomile go fetsa o tlhagola ga ee ge ge ke fetse o tlhagola gae ka re ka ne be ke tlhagola lefoka le ke le legolo go raya gore o ka no apara mama go raya gore ke magofane ee then awa a ena taba bjalo gone bjalo e tlaka ka kudu gape ge ke kwa go nna go na le metlhašane mongwe ke a e trim ge nka thoma ka trima metlhare maloba ke e dirile ke khathile ya thoma ja tlaka gape o tshwanetse o kry-e thuso mama fela taba ya boloi re tshwanetse re išale morago gore e tswa kae go tlile jwang gore mo strateng ba no kgetha wena a re gane o ngaka ene ka nako nngwe ngaka ga e rate ke batho fela o sa le moswa gore ba ka no thoma ba no re no mme o wa ka mo ke yena a loyang bana ba gago ke nnete ba tšhaba go sepela ditseleng fela se segolo se nna ke se bonang ke mmele wa gago o ba buang o felang ganyane mmele wa gago o tlalang ka dišo tše dintšhi tšeo sa tsebeng gore di tswa kae ngaka e ya thušwa mama ngaka e ya thušwa le nna ke le so ke le ngaka tšatši le lengwe o ka nompona ke le ngakeng ke nyaka e nngwe thušo o tlhoka go kry-a ditaelo tše di ka berekanang le mmele wa gago ene a gone gore mmele wa gago o ka kokotlela gobane o phela o ne le kgatelelo ya monagano bana ba gago ge batho ba lebelela lapa la gabo bona ba bona e le gore lapa lela ke lona le riang gore dilo tša batho di seke di a loka ba re go le noga ka kua gae wa e bona ke ga morwedi ke gaka wa e bona mama a sa nka e bona ye le e bolaileng la entšha diripa tše pedi ya la e bona tšeo re di bolayang ka moka tšona di gona ra di bona dinoga wa di bona batho ba re go ne noga e felela ka gare gang ka leboto ke kwile gabotse sese ntho e ke reng e ka gara leboto ke tšhwene noga bane gore e gona kwa jarateng gore e kae a re tsebe ka nnang tšhwene e lena le ile la e bona nna tsang ka e bona noga le ile la e le bona yona ka e bona ke bona tše nnyane fela sese noga e nnyane a se noga ke bolela kae o reng re kile ra e bona e ba bolelang ka yona gore e kgolo e gona kwa gae a zane ra e bona eo gape ge o bona dinoga tše nnyane go raya gore go ne bomma go tšona le botata go tšona a ke re nogane nnyane e ka se no tla mo go raya gore go ne tše dintše di leng gona dipolelo tša batho di tšeeng lena le di beeng gabotse le phološe lapa la bolena o nkwešiša dipolelo tša batho di tšeeng lena le tenyakeleng tšwelopele ka tšona ka gae ge e le gore go na le noga ene noge o lena ga le e tsebe teperekeleng lapa lela noge o e tswelele molaleng re e bone gore ke a ka e tswa kae o nkwešiša tšhwene ge e le gore e gona re swantse le yona re e bereke e tswelele molaleng mama mola wena wa buang a seng ko teperekela lona lapa le a ke ebeso ka gore e be go se gabotse ba be re gare ge re dira ba re go na le noga go riegang nna a sa nka ka lebea go bolela nnete ke itse ka tšhaba gore ge nka re ke a lebea noge o yang gobatša go phala o ka re nka be ke tsome ke be ke ba le tuma gore nka re nke be ke hwetse motho e leng gore ke ngaka gale e be yena nthušago pele go ntšha dutse ba reng di gona then nna ke tlo šala ke di thuša ka morago then go fitlhelela mo e leng gore ke dutse ka re 2 years 3 years ke sa dire selo mara go le boima mara re fela re tswa la bofelo le ke feleditseng ke tepona ebile ke re le kgono ke a o swara motsaka ka be kgono tsena ka ntompeng ke mix mara ke santse ke swara go gagane ke ge e le gore ke tšea re ke robetse e be go e tla pono mogala bja nthela re tsoga o bone gore go diregang be ke gašitše mehlare megolo ya moriti tsoga o bone gore ka mo ntle go diregang nna ka kwa ke swara ke boi ka sa tsoge a boa gape a re ke re tsoga ke sa re ke re ke a thaetša ya ka re go ba baesekopong wa bona baesekopong then go a tswelela ntho e ke phoofolo di be di le two ke phoofolo mo nka re ke tlogoya kwa fase bogolo ba yona mara difatlhego tše ke tša batho then di inametše mo fase a re wa bona gore go diregang ka re ee ke a bona then diphoofolo tšele ke itse ge ke lebeletše ke di lebelediša ka hwetše le gore fatlhego tše ke a di tseba mara tšona di a mmakatša fatlhego tše ke tša batho mara mmelo a swa batho then di a boledišana di ngwala mo fase di re motho e gore a re palele o re palediša ke gore ga re tsebe maina gage ge re ka hwetša maina gage ke mo re ka tla go ra mo hwetša gabotse
diphoofolo di ngwala fase di re a di tsebe maina a gago. Ngaka o gorogile neng la mafelo go goroga be e le ne 2019 then ka 2021 ya be ke thoma gape ke tlaiša ke dipono ba re ke santse ke parole mo Ndau. o gorogile gabedi. Alright. Ngaka ya e go beetseng letlhakanoka ke e ya mafelelo ke ya mathomo. Ke e ya mathomo. And then ga e le e ya mathomo motse o berekile ke mang? A kry wa mathomo o berekile ka nako tse tša gage a be yang goroša and le kgorogong ya ntse go diregile semaka and nna a sa di bona a seng ke di bona ditšo ka moka le yona ke kole bana ba kana ke ra goroga ba go khurumetša rena ba re khurumetša ka mašela mašupa a re tsebe gore ke ka mokgwa go swanetšego o te khurumetša mosagare ka moka ga o kwa ke re nna ke te khurumetše go fitlhela ga ba dira tšeo bana ba ba reng ba di bone le difamily ba beng ba di tlatsetša ba re pudi ya ke ya kgorogo e hubegilwe fela ebile e ka tseba ke ngwane ga botsekane bja le gona ke yena ka e tlhalosang bokaone kane nna o be ke botswa bona ba bone e go diegang sese o di gage gorogo a ba e tšere e le gona ka mokgweleng ba e kentšha ka ba e tlhabile then ba e kentšha ka gare ga pitša a zang ba e sega di-piece a zang ba e ntšha mogopo ge ba fetša ba e nyepela ka kwa ntumbeng ba re ke mo a tlo go tla a phatlhela e ntše e le gona ka mokgwa ba tšere pudi e ka moka ba e tšhela ka pitšeng ba e bediša le mokgopho ka moka ba boa ba go epela ka gare ga ntomba gago a e ka gare ka mo lapeng ka mariring le lapana la ntomba ba re ke mo a tlo go tla a phatlhela gona so go nwane lapana la mme la ntomba le ne pudi e fufudisitsweng go na le ntato mong sala a tla a re mo go yena santse gore a epolle pudi ele and then a tšhentšhe lephantsi a dire lephantsi le lengwe ntato a mo epela yona pudi a re o e lahlela ka nokeng a ke tse gore o e lahletse or jwang be le sa tsamaya le yena ka go nokeng nna be ke se ka tsamaya leng mama lena be le sa ya le yena ko nokeng mama iya a rama malome ka aowa a ke mo lokišetše yona a e bega botseo ya gore ba re ntate o tlile a bolela re bone pudi gore e tlekišala ka go epudiwa titikwane o buile mokgalabi wa ba mo go nna a re epolola mo le ba re go ke titikwane ntse ka e ganetša nna a ke ra ke kwešiše gore titikwane ke eng mara ga ke santse ke phatlhe mo le moya ko bogale ka fetša bika bobedi a boa gape a re ke re epolola selo se le se epetšego mole ka thomo o swara ke letswalo then ka ge ke be ke go na le kereke tsoko e beng ke e tsena and ntato a ntse ke ngaka ka ya mo ka mo kgopela ka re ke na le bothata ke kgopela o tlo nthuši 1 2 3 a re ke tlotla then a ke sa meemetše pono ele a boa gape diraro mogalabi ele a ba tšea peka ntaetša o ka re wa epa a epola ka thoma ka kitimaka ka botša ngwane ka re maeso go na le nto e mmakatšago titikwane le santše e pudio mole nnete awa ke thomme le yena ngwane ra epolla ka re ke sa epolla ko mokana ntate o la founa re o dirile diwang ka rawa re setse re thomme o epolla a rawa ke etla ke mo tseleng ke tlo go thuša go epolla nnete awa o nthušitše epolla marapa ka moka a ra kgopokele pele ke itee a ra kgobokela ka baka la gore go na le dilo tše dingwe o tlhokang tsebe ya tsona a nthela re ka gore nna mo ke yago ko feta mahlatheng ke tlo feta ke ra ke le kwa mahlatheng ke a lahle or ke tla ke a lahlela nokeng a sa nka sepolanae a ke nyako bolela maaka a ke se gore go diregile ngwa a lahlile or go diregile wa bona mama dilo tše dingwe e tlo ba o ka re ke nnete o moloi go se jwalo ka lebaka la dilo tše di diragalang ka gare ga lapa la gago go ya ka tsebo yaka ge o ka apeya pudi ga e sa ntšha pheko a sa nka ba mpha pheko ya pudi re e tšea pudi e se be ya apeiwa ge e ka be ya apeiwa a e sa le pheko motho wa gore a hubege pudi a e tšea e epele ka lapeng ke ngake wena badimo ba go bontšhitšeng yona mara wa bona gore le toro tša gago be di go fahla nna wa yona ke mara wa bona re toro tša gago di go lahletše ka lengopeng wa tseba ke dumelana le wena moroka ka baka la gore go ne le baloi ba ba kgonang go titira badimo ka go leader motho go ne le baloi ba ba kgonang go no go tšea and then ba go leader ka ditoro wena o le sure gore o leader ke badimo gane o leader ke baloi ka baka la gore dilo tše di diregetseng ka mo lapeng la mme
le ke re ka bulela ngaka tše 10 go ndwa le megala Re kgonagale. a seng ke eno o direga felo dilo tše ka moka ga tsona mmara gore na di diragetseng ka lapeng la gago e be e le mathomo di diragala a ke fe mohlala go ndwa le ke reng ke tloga ke dumela kudu le nna a ke ngaka a ka thwasa ka moremi mara ke a tseba re moremi o thwasitše kae so go era gore ge ke thwasiša ke ngaka ke swantse ke be ke tseba re nanga ke e thwasitše ka yona ka gore ga gone motho a ka no tsogang ya ba ngaka a thwasiša batho yena a se a thwasiša ke motho so dilo tše di diragalang ka gago mama di diragetseng ke tše dintšhi kudu ene nna go ya ka nna a ke bone o loya ntho e ke e bonang fela ke gore o ka no be go ne le dilo tše dintšhi tše di diragalang ka wena o se awe ka tšona o sa di bone that is why ntho ngwe le ngwe ye e diragalang ka mo lapeng la gago ga o kgone go ema sesadi wa di botšiša tše dingwe tša tšona wa di gana a ke re go nwa le ge nka ya ga ngaka moremi a mphekola a mpotša ntho e leng gore ke a ikwešiša goba ga ke ikwešiše gabotse ke swantse ke bue ke e ngakeng ye nngwe gape ko confirma ntho moremi a e boletšeng so lena le ledile ke badimo gore le yeng koo mara badimo ba ba le ledileng go ya ko ngakeng ya lena awa e le tlholetše mathata fela ene le gona malome ka kapa ge motho a direla mo a yang go šala phasa badimo o swanetše go ba gona o ka se tikhupetše ka lelakane mosegare o ka moka gape go goroga wena bole batho ba bone ma ka re wena o tikhupeditše ene le yena o swantše a bone dilo tše ba mo direlang tšona ka mo lapeng la gage go ntswe le o a botswa o a tlhalosetšwa dilo tše dingwe ka ra a di bona ene ke tša gage ene di bone ke bana so wena o a goroga rena re tlile o boegela wena o gorogang wena o tikhupeditše ka lelakana a o bonagale batho ba ba go bone jalo wa bona rena re tlo o thekga motho wa go tikhupetše ke nngwe ya mathomo e leng gore sa mathomo mama o ka se tšee modimo wa mme ya ka godimo ga masenke ke ya mathomo eo a e kgonagale ya bobedi go na le tsela ya go direla motho wa badimo mo a phasang gona but seng gore le tšee pudi ka moka le be le ikgubege ge le fetša le tšee le re le a iepela le re le ria mo motho a yang go phasa gona a e kgonagale gone jwale le hubegile pudi lebile le semaka gape sa nteng sa hlakwana tša pudi bana ba le ba bona dilo tše di seng di a swanela go ka bona tšhweni še ithala ka gare mankgakganyane še uthala ka gare o buile gape o tšwa go parola mama o sa sokola go ne nto nngwe santšeng o e nyake ka wena ntle le badimo ba beele mola thoko ga nnyane nko o te nyake mama nyakišiša mmele wa gago o a bajwa o alafe a re gane badimo ba gona ke a dumela ba gona fela badimo ba gago ba ka se nyake gore o be ka mokgwa o leng ka gona badimo ba ka se dumele gore o bajwe mmabi o bajwang o tšwa go ba phethela gabedi o ile ngakeng ya mathomo o ngakeng ya bobedi o buile o ka gae o bitswa moloi o sahlelwa ka dinoga o sahlelwa ka ditšhweni o sahlela ke dimankgakganyane ga o robalwe o dulelwa makgotla batho ba go bolela gampe bana ba gago ga bane bophelo ditlogolokhuku le tšona ditlogolwana tša gago le tšona šediwe ga di ne bophelo ebile šetše di thoma go amega dithutong tša bona gape go ba ngaka gore gore o ba ngaka ye e leng gore o ya go lwela lapa la gage le bana ba gage ke fela ke bolela nto ngwe ke re ga ke dumele gore motho a ka ya go thwasa a thwasetša go fola ge o ka ya thwasong wa setithuti selo o tlo o thwasetša go fola gobane ga o tsebe selo thwaso a se bolwetši ke nneo ye e lego gore badimo ba gago ba go fa nneo ba go fa mpho godimo ga mpho ye o wa go irutwa gore e sepedišwa bjang and then ge o boa ka thuto ye o file go yona ge motho a re koko ge o tseba dipheko o tlo mo phekola ge o tseba dihlare o tlo mo alafa fela ge o sa tsebe selo o tla botša motho wa modimo wa rao wa nna ke be ke ilo te kalafa
fela motho ga a te kalafa a tshwanela go bua ka ga e leng tompa. Molwetši wa ngakeng o alafiwa o bua ga ya phutheletswe ditaelwana tša go pheta go fihla ka ga ya hlape ya futha petse and then a tswele pele ka bophelo. Seng gore o bawe ba re wa ngakeng wa go alafišiwa go bua mo bua le ntompa le dipheko. Ka ge wena o e tswa go tšea bongaka ba ge e le gore no e be e le bongaka ba gore wena o bo o bawe. Wa go sasa ge ngwana a santše a tla nyake go tswela pele ka dithuto tša gage o tlo mo tshwenye gore tsa mo o thwasa le yena a tla thwasetse gore ba re o tlo no swara ditaola. Gape go thwasa go a tura kore go thwasa ke tšhelete a se tšhelete nnyane go thwasa. So taba e ya thwaso eng ke re e lebeleleng gabotse ke rile ke bolela ke re nna gabotse ngwago ke a emanyana ka go thwasiša ke nyaka go fetša ba ke neng le bona pele ke fetše ka bona ke tle ke thome gabotse. Batho ba bantši ba lla ba re ke tlo lahla batho one batho ba llang ka taba badimo ka nnete ke tlo ba lahla mara fela ke a bona gore go swanetše gore no emanyana nke re lebelele ba re neng le bona ba fetše ka moka. Ke gapeletša gore motho ga a ne badimo o swanetše mama gore a tsebe dilo tše ka moka gore a tla kgone go tutwela ka re lebelela gore go ntšwa lo jwang. O ka no ba o ile wa hlagolagane o hlagola godimo ga meleko sale ge ba loya lena ba porofeta balwetši bo tšhabela kae ene wa di bona dišo tše di sepela mmele ka moka ke ro di bona le mo sefatlegong di gona di ka no ba di sebe di a tšwelela mare di a re botša gore le mo sefatlegong di gona. So ntle le tše tša boloi ntle le mathata a lapa lela la gago o ne mathata a mang wena a e leng gore a go gapeletša gore o phethe ntle le go thwasa mmele o wa ba o nyaka kalafi ka boona. Ene badimo ba nyaka motho e leng gore o ne maatla gobane dilo tše dintšhi tša bona di nyaka maatla go go epa dihlare ke maatla go phethela motho taelo go nyakega maatla jale go fokola moyeng o sene maatla o tlo alafa motho o mongwe jwang. Ga go thuše go tsamaya o parola o re ke dira mopedi o re ke dira mokereke o re ke wena ka bowena o sene tsebo e ba le tsebo ya bongaka e ba le tsebo ya dihlare e ba le tsebo ya ditaola e ba le tsebo ya maele o kgone go fa batho. Mara o ka kry-a o e tswa go thwasa bano gore no re gore o šitše mondau o tla go thuša kang o sa tsebe dipheko mondau o tla go thuša kang o sa tsebe dihlare ka re moloi o tlo tsena gona ka moga gago wena o ntse o ne mondau a le godimo ga masenke gone o ele ka ko godimo ga masenke le re go sepelang sese. Go na le mošito o mongwe like everyday ka 7 gore ko ka re ba latlhela stena Se tla ditia stena seo a kry bua le modimo fuo ka godimo ga masenke ena a re tsebe gore o riang ka kwa godimo ga masenke. So why re santse re makatše ke mešito ka gore ba re ba beile modimo kua modimo wa gore re ke motho mose ntsene why le santse le sokomotho a le gone ka gore le gona moroka ke tloga ke dumela kudu gore ge nka tla ga moremi ka thwasa ga moremi moremi a nkgoroša ge moremi a fetša go nkgoroša ke ya go ba ngaka and then mohlomongwe go ba le ngaka tše ke berekišanang le tšona ka ntle mara ge go e ba le se nkgakantšhang ke sa dumeletšwe gore nka founela babaka kapa kobela yaka ka e botšiša gore gape ka mogae kapa mo tseleng ya ka ya bongaka ke gakantšha ke 1 2 3 4 mama ga senke la boela kua la hlalosetša kobela gore since ke gorogile bophelo ba ka bo ka tsela ye le ebile ke tumile ka motho a tsogang ene nna ke tseba ke sa tsoge ga senke la ya go dula fase le ena la bontšhana mabaka ga sanke kaya mabaka gore ke sekaya o itse ga ngoroša a re le gone ke go gorošitše o ngaka so ntho nngwe le nngwe e diregago nna o se ka mphounela because ke gorošitše ngaka heba wena bote kwa re o ngaka mama nna ke be ke tlo riatso ka gore a ke re motho ga go goroša ke ena a nago le tsebe and dilo tše ntšhi gore ke be ke itshepa nna dilo tše ntšhi ge di direga ke be ke di bona dilo tše ntšhi ge bana ba ka ba na le mathata tše dingwe tše tša malwetši le tše dingwe ka di dira le metsi ke beile metsi e mentšhi ka kudu ande gwa direga dimaka jale go palang ka o ke motho e mmakatšago wa ka ona wa mpalela mara ye mentšhi yona ke e swere gwa direga dimaka mma gorena ke sa bušeletša lokiša mmele wa gago pele
ga mmele o fokola ga gone gore o tla phediša o mongwe motho ene ge o sa tletse ke batho o swanetse o be le tsebo ya gore ge nna ke sa tlelwa ke swanetse ke direng nkwešiša ga ke le so ke le moremi ba kgona go ntshatlela ke tsebe gore o bua le mmo ke a satlhelwa ke swanetse ke direng wa ikwešiša bophelo ba bongaka bo nyaka bo e ba le tsebo ya mehle le mehle bongaka bo ka se fele o ka se sware thuto yela ya ka kua thosong go swanetse go be le thuto yeo e leng gore wa e swara ye e leng gore wa tseba gore ko phologa yuang ka yona wa ikwešiša gonjwe le gape a go thuše gore o swarele batho metsi ba be le bophelo mare bana ba gago ba senago a go thuše gore o swarele batho metsi ba be le boroko wena o senago bana ba gago ba senago bana ba palela ko gwa dikolong bana ge ba dutse bošego go itia ditena ka godimo ga dino goba se setaba e ke e bolelang ya gore o mme wa fokola e bona ke nna le na le bone a e bone kwene fela le rena ra e bona la e bona re wa fokola so le tlile mo le nyaka ke le thuše a kere ke nyaka go le thuša mara ke nyaka le mpotše nnete papa go bana ba o kae mama Salafo Tikela le naga yena o tšhabileng yena ba tshwaretse ke tša bo be re sa le ba bannyane ka nako eo ke a bona ba sa swere ke menate so lapa le wena o dulang ka go lona ke le o tekagetše le lona and then o no tepegela lona wa bo wa boa wa go rogela ka go lona le begile ke family ya geno bo malome o ne bana ba ba kae ba bararo lesogana le kae la mang lesogana la gago ebile nna ntate wa bana ba ka ke ra ngwana wa lesogana a wa ke gago na ngwana mošimanyana ke na le banyana ba bararo alright motse o a fapana mama ge re o bega bana ba ke magarebe ke ba bararo ba ile ge ba bega motse o ba o begile jwang ba geno ba o begile ka fane ya ye mamakanyetše go ka nna ka gare ga yona and then ge o goroga o tswa go jika gae pele wa ba gona o yang ga gago ba mathomo ba nkišitše gae mara e seng gae ga mamaka lapa la mamaka ga e sa le go etswa nna ke tsoma black sa lefo ba le rupi ba nkišitše ga makgolo ake papa go bana ba o tsamaile a kere wena o ne lapa la gago mara ga o ne ga geno a kere ene lapa le le swanetseng gore le go tlamele lapa ke lapa la geno a kere monna o tsamaile a o tsebe gore o sepetse jwang o goga boima ka bana ba monna ga a gona wa bona mama ke nyaka go botša nto nngwe ya gore mo bophelong ba ka no go tšhela ka serithi se seng sa gore o se ka rata ke batho ene ebile batho ge ba go bona ba go bone bole ka motho wa pelo mpe ene ge o ka bona o ne monna go fa bana mafelelong monna wa no tsamaya o se wa mo dira selo tenya ke šiši go ne nto nngwe mo go wena e sa sepeleng ga botse wa ikwešiša wa bona o le ngaka o ne le lapa la geno le se gona tenya ke šiši go ne nto nngwe mo go wena e sa sepeleng ga botse gobane ka molao wa sengaka ge mosadi a se a nyalwa ngwako wa gage wa badimo o swanetse go ba ga gago wa ikwešiša so ya gago ntlo ya badimo e ka se be ga geno gobane ga go gona wa ikwešiša so badimo ba gago ga ba kgone go ka go šireletša fela ba o ba thušang badimo ba bona ba kgona go ka ba šireletša o tla go thekga motse wa gešo nna lapa la mme le gona la gabo mme le gona la gabo tate le gona and then wa bona gore nna ke sane le maatla a sedimo sa gešo se se thekganeng wena o nyaka go phela ga botse ka ga gago go medimo ya geno ye e kwatileng ge medimo e kwata e sa be le motse bana ba bona ba magarebe ba e ba le metse mogala ba senago go tla yona ntho ya gore ba lefe manaba ene mafelelong e tla ba madi mabe a mang a le swiswa gore le tshume ke batho ka dilo tse o sa di tsebeng so ke bolelela tabeng ya gore a bona lentswe la boloi le thoma ke family se gantši batho ba naga ba ka no thoma ba nore ka kua go ne mosadi wa loya family tša borena ke tšona gantši di thomang taba ya go swana le gobane batho ba ka ntle ba kwa ditaba ka rena batho ba ka gae
ga geno o kwana le mang ga e ra kwana and ye ya boloi a ke fetole yona a itswe saeta gae nna ga e ke saeta bojeng first e thomme e thoma kae mo ke dulago ntse go tloga jane fese le tla mo le tlile jwang nna be ke le motho a tsomang stand ke bereka then e be ke re ga ke nyako go berekela golo ke nyako bereka mo e leng gore ke kgono fela ke ya ke bona bana ka bogausi kana ga ke na mama ge nke be ke na le mama le ba tlo be ba shetse le ene alright ntle le nako re tlhokomele nako sese re family tša bo mama di kwana le mama then mama ga ba jwa so thuša ke mang mama kwa morago ne a thuša ke malome gage mara no ga mo founela ba no dula ba mo tshepiše ba re re tlo nna ga ke dumele gore ba kwana ga ke dumele gobane ge e be gore ke nnete ba kwana why mama a sene ga gago ke kwano e buang e leng gona mo e leng gore mme o kgona go hloka ga gabo go mme meleko a gabo e le gona mama ka gore a se ka ba le ga gabo ba e4 ba leng e4 ke mama ka ke first born o bone gore a tsome ga gage gore re kgone ba le ga borena and then a ba le malome ka o leng gore o dula Lichtenburg o na le motsa gage le bana ba gage le ena mma ngwanaka o nyetse le ena o dula le bana ba gage and then last born ya gae ke ya mama ke moshiminyana ke ena bego gore a dule ka koa so gore thata jwa gage ke eng a re tsebe mama ke moeletši swana le nna nka se be ngaka ka bumela lapa la gešo lewa le ngwanešo wa lasbone wa masogana ba mmerekile ka tše ba mmerekileng nna jale ge ka ge ke le gona ke swanetše ke tsebe gore bana baka a bala bana ba lena gonjwa le ge ba ka re tsa mo phasa ga geno ga bomma go ya kae a kena mo ke phahla mara mama ka o traile go letsoša lapa lele o tsere be a tsere ngwano a mo dulišitše gae a re re se tshumi ngwano ka lapa o re ka se mo tshumi ka lapa mmana o mama o re ka se mo tshumi ka lapa lela la gabo mmago go bona le sabe le motho le go šupetša gore ka bolona le ne le bothata ene ge le ba le bothata gore gore le badudi ba ba dulang ka gare ga lapa lela la bommago le bona ba ne le bothata ene ke ntwele ke reng ka go ne kwano nkebe go ile go a dula fase go a botšišwa lasbone gore lasbone why wena o dula kgoko o tlogela lapa la batswadi le gona ga re bolela ka kwano re bolela ka lena le ya kwana le mmago lena le dula le mmago lena ka gae mara ga bo mama ba phatlaletše then re tlo re kwano ke efe gona mo mme wa bajwa o thuša ke lena barwedi ba gage then kwano e kae mo sese nna go ya le ka nna be ke bona ka re ba kwana gore a re ba no kwana ka tsona di-chance kana a zange ka kwa ba elwa alright if re kwana motse wa rena o pšhatlega re ya kwana le ra re mama re ya kwana ke nna o ke moremi ke ka gae ke re ya kwana mara ka gabe re nago gona go pšhatlegile ne le ya mpona ke lasbone ke tswile ke emi mola le mphe maele no ntlogela ke le so motse wa gešo o pšhatlegile go ntse le ge ba ka re ba nyako nyala sesi bo monyalela kae go fopela go fetola ntate ka kapa ka tabe ya lapa la gae lapa la gae ga se gore ga ke rate letsoga ke ka fao o kwago ke le mention kwa gae ge o ba tšea bana ba gae o ba kgoboketša o re a re tsošeng lapa le le tlogeleng go tsoša malapa lena ba re bona ba ka sa botse ke motho mongwe selo bona ba na le metsa bona then gore le tle le šale go dula ngwane e be a sa dule gore ke itše a ya le tsoše ba itše ga ba fetše o hlabiša mmagorena then ba re kane mmagorena o hlabile santše a dule ka ga gage ba mo gorošetše ka ga gage so ba nkgopela gore ngwano e tlebe yena a banka mola a tšhuma le bone then go se ka ba go a tima nna ka re awa ka nebile ba itše ba botsoma motho ba swara ke tabangwa go feta gona ga ke lokolle ngwane a ya dule kwa lapa la mama ka le kgone o tsoga kane le nna ke nyako le bona le tsogile mara ka hwetše le gore ka mokgole ba phelang ka gona bophelo bo mo tlošitšego ko le nna ga bonkgatlhe be ke re a tlogo kwa lapeng ka gore go a bontšha gore ba bang ba o ka re ga le ba babele ba ba masogana ka kudu le babela rena ba ba bannyane ke ka fao le kwaletšeng gape mama a le kwane nako e tsamaile ke kgopela re le o dula fase le kwane ka taba ya lapa la mokgalabe le mokgekolo e le go la batswadi ba gago kwano ga e gona la nkwešiša ge go ne kwano lapa la batswadi ba lena le tla tsoga lapa la gago ngaka
a re go thushe le ona akere and then o tlo kgone gore o fole o thushe ba bangwe moloi o tla tseba ke setlhare then re tla bona re ka bereka jwang ngwano a bua tla dule ka ga boa dule le ngwana a kry-e ditaelo ngwano a tloge kua ga geno gobane lapa lela la geno le a fisha batho ba ka se le tšhabele ka moka sesi re tlo le thuša le re emele ka moola kere malome ka kapa ore 585 nomoro gape lefela šupa senyane lefela senyane phaka re ela bogahle a gomme ba gorogile balle ba rena ba lapa la bobedi moroka šiba o ngwanešo nke o ba tamiše o ba amogele semmušo ke moka re tle re ba fe tsela ya gore na ka mo dipitšeng tše kgolo gabotse re bereka jwang go diragala yang prof ya ke a go leboga malome ka kapa balli ba ga borena re a le amogela ge le fihlile ka mo dipitšeng tše kgolo le kae bosesi Re gona. nna re gona ke ba gamang a tše di a rena wa gamang Ba ke kana. o tlo lenkane le lebelelana le tswa kae gae ba ga ke kana Makometsana. makometsane makometsane ba tamela mo lekopelaneng Ke Almas Drift D. Masrefdi ke makometsane Ke di-news ten tša Makometsana. all right okay re bolela le bomang ka mmakometsane Nna ke Maria. Wa ke ka. kgaetsedi ka go nyaka o tlhaboše lentso O ke Maria wa ke ka. o bolele ka voice ela ya ge o kgopela papa go bana mašheleng re a leboga kgaetsedi ya ka ke mang Nna ke nna Rosina Baloi. Rosina Baloi re a leboga ba gešo ke gona ka pitšeng tše kgolo ka mo le go rogile ke ngaka moremi ke ka kapa radio ke malefo ke makua ka mo ke bona ba netefatša gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse difounu di beng silent kgaetšedi tšaka and then ke moka le seke la bitša maina a dikereke a dingaka le baprofeta ka maina ge ka ba mohlomongwe le lela ya ngakeng eno ba go raoa ngaka tsoko moagišane wa rena jalo se sengwe gape re kgopela nnete fela godimo ga tafola ntle le go jika-jika se sengwe gape re kgopela gore ge le botsišwa dipotšišo le arabeng potšišo tše le di botsišwago ka borialo ke tlo papala setopolwana se sengwe ke se kgaetšedi yaka go ka kwa se gomola ke moka o nape o re fe ditaba maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga ke moka re a leboga kgaetšedi yaka o ka no re fe go lela se borala Nna ke ngwaletše dipitšeng tše kgolo gore ba re thuše ka kwa gae ga one boroko gore ke mathata fela gore ga one le kwano re no phela re elwa bana ba mma le go tlile gae go no ba le dintwa tšeo tse dingwe ga di kwešišagale and then ke gopola pila ko moragonyana kwa nna le sesakane re ne le bana so sesakana na le teacher assistance ko motse goreng go no ba le dilonyana tse ba di tšhelang mo gating kore ke hlakahlakana nampile go ba le dilo tse di tsamayang ko mazenkeng nka teng o ka re noga so e tsamayang o ka re noga soke and then le bošego e re robetše o no kwa mešito ko ntle go sa tsebe gore gante mešito e ke mešito ya mohutamang ke ge re botša mama re re mama gapeng bothata ke bo boso le bo boso o re ga one bothata re tla yaka thušo mara ke a bona gore ga one se se lokang ka ko motseng ola teiso ena ke ithoile ka ba ka ngwala dipitšeng tše kgolo ke bue gape-gape ge abuta ka se no tlhokofala wa ba wes se sa ka ntša mmona gore go diragalang kore ne se re tseba gore ge 12 e beta se sa ka sentše
a thomo gwella a thomo dira ntho nngwe le nngwe ka bane le rena na re thuša. go goelela mang assistant? Ee, Alright. Nkane o makala gore wa goelela assistant teacher? awa a se yena Ko aowa ke ke ena o ya. ao batho Ya, tswela pele tswela ngwana. pele kgaitsedi ya ka o tlhaboše lentso ga o kwagale ga botse okay then re emampele Mmolelele. Eh, sese tswela pele o mo theeletše o tletle o tlalletša mo go tše a di šileng le go phošola tša seng a di bea ga botse Okay. thobela then le re kore abutaka wa nshala o ke mosha a dirang ka mora wa ka kore ga tlile gae ke motho o tsorong gore wa nwa ga nwele o tsoša dintwa wa lwa a fetše o lwa fela mo nampile a tsamaye and then ke be gape ge masogana rena tlile gae kore a ba robale o thoma ke motho la a ponya matlho wa tshoga ke go dirang sesi o re bomanga ba tlile gae ga ba robale? Ye? boyfriend e tlile gae Oh. ee a e robale e ke mmotse gore bothata ke eng e mpotsa gore e bona ditloutlwana ekwa Jo. then ke mmotse ke re o bona ditloutlwane di ko kae ore di ka mo kitchen ke ra ore ee nampile fetša fela mo foroga ga ya tsamaya a ya mmerekong o go hlakane le mme o mongwe a mmotsa gore lerato gore bala metseng ya batho yo lo tšeo nne di le ka kwane di tshanya ke wena mara ka re wena o di bone o botse motho o tse gore balang ko gagabo wa botse gore ba at least ba ka no gaša letswae then lo tšeo di tlo dira di tlo stopa go dira and then ke re ke botsa mama ke ra wa mama setse bona ke di-boyfriend tša rena a re eme mama re okay re tsamaye re tsamaya fela mo ke ba re botse gore vele di gona di tlho di itla ka kwane and then lo o ka re e re ke ye ka ko motseng ola ke dule bo ma 30 minutes o tlo re o dutse o no bona dilo di no di re like o ka re spile ba se tšere ba se bea mo letšatšing so o thoma gore e re o thoma gore ya ka mo le kamo and gantši rate o ntiragalela ke ka mo kamoreng ke le ka mo kamoreng ke dutse mo mpetong ke re ke no dula mo mpetong ke go bona gore ka nnete ntho ke yona ya diragala mo ga re teneng speed sela se no re nampile ntho ele e ka mo e felele ko leboteng e ka mo e felele ko leboteng then re ke hlapa metsaka a change color Mapele a change color ba mabuang nako nngwe a ba mašweu jwang ka re santse a be le ditšhila? a ba kore ditšhila tše di ya ko godimo bo white bo wa ko fase a ke ikwešiše gabotse. Ka morago ga sebaka se se ka kang goba o nyako o tlhaloša gore go seno fetse o tlhapa ke metsi a mannomale go sa forong Ya nko ya ke fetsa o hlapa Eh. a ba normal ya go sa forogo e ke kuka ke re ko tsholla o kry-a ditšhila tše di le ko godimo then bo white o bo le ko fase o ka ra sekono o ka hlapa gape ka ona so? aowa o ka re go ne motho o kapetse ka mogare a ba le lehulo a so? ba le lefulo ka re ngwe motho a kapelang ka mogare nako nga change ba makhibidu nako nga change a ba ma-white a dira gona ka mokgobo then re nyakišiša ba re aowa ke robala le ditokološi nampile fetša fela moki Ema o robala le ditokološi goba ditokološi di hlapa ka kumetsing a gago? ba re ke robala le tšona Jwale metsi a change jwang? a ke tsebe nete gona mo gore metsi a change a jona ke re ge re šetse re ya tabeng ya metsi a ba re ge ditokološi tše di lala di hlapa ka kua metsing then metsi a change kala mara ge ba re wena o lala o te phepa le tokološi and then gomme go fetša go hlapa metsi a la tlo change kala
a inape e kwagala gabotse mo gongwe ge ba ka e beya gore go fetse o tlhapa le tokološi tše di tlhapa ka mo wa e kore e tla kwagala mmemo memo a kere bale re santse re a kere bale o tse gore theeditše ke batho ene ba nyaka go kwešiša gore ga botse mo go diragalae a kere ge o etela ke tokolosi e tšhilafatša mmele wa gago and then wa hlapa kere metsi a swanetše go ema ka mokgwa a leng ka gona furugu a swanetše go no bontšha gore ditšhila di ka no ba di itla mo godimo mara metsi a ditšhila a swanetše go no bontšha gore ke a ditšhila fela metsi a motho a hlapang ka ona ge e le gore be go sene se sengwe se bo se swere mo matsogong sa khala mo gongwe ka ge basadi ba fela ba apea ba swara bo di-bedroot ba swara ding ke moo re tla reng metsi a tšhentšha khala mara fela ka gone gore ke hlapile metsi a tšhentšhitše khala e ba ye nngwe wa ikwešiša so mo gongwe dilo tšeo tša go tshwenya di lala di hlapa ko mo gongwe ditlotši ka tše ditlotšing ka tšona tše nna re sa di tsebeng iya tšwela pele then fro mmelo ga baba a ke dire selo ke tsoga ka 11 right through a ke robale bošego bošego ke tlo no dula so until e be bethe 3 ke mo ke tlelang ke boroko ke robala mara ke ikwa dilo tše ka moka tše di diragalang ka ko gae mme mo motlaleletša kae ke re mara ke thome kae gona o bolela nnete ge a re dilo tše di diregang ka mo gae bošego a di kgotlelege ke nnete le ge le gore nna ka gonjwale a re sa dula ka mo jarateng e one yena o dula gae ga mama and then nna ke dula ga papa a kere mapele gane wena le yena le nna le ena re bana ba motho and then a re bana ba motho ka papa mara like go ya gae ne ke dula gae ke fela ke ya and then lebaka le e leng gore ke borege like go ya gae ke dilo tše di snacks tše e leng gore di a direga ka mola o bolela nnete a re ka nakwela ka di-assistance tša mathomo sa le go a direga gore ba fru ge re tsoga I was pregnant fru ge re tsoga tshwantse re mmerekong go ne le a ke tsebe ke tla re ke mabotlolo maybe ba greater rile ba šitše from gating ya ko gae go fitlha ko strateng sa bobedi mo e leng gore tshwantse ke fete kona so like ke dilo tše dintši and then abuta ka o ke mošalang ka mo morago ile a robala and then o thomile go ntshwenya a sa le mmušareng a senke a bolokiwe and then after funeral ga ge le gona a dula ntša ntshwenya mara gwa ba le mothotsoko e leng gore wa re thuša ka mogae gore a mo robadiše mara fela ke gore o fela like ke motho e leng gore ke fela ke ntše ke mmona ke sa kgone kwešiša gore mohlomong go ne le batho ba e leng gore ba leka go mmuša gape or ke gona mo ke sa kwešišeng gona mo gore go direga eng and then nna problem e nngwe e leng gore ke na le yona ke ya go ya dipherotong everyday a di stopi and then e nngwe gape ke gore like ke ne le bothata ba gore batho ba nnaganele gore o ka re ke moloi ke sa tsebeng gore mohlomong se se tlhola ke eng mohlomongwe a ke kwešiše gore why like le mo ke dulang gona like ge ke apeile dijo tša ka a ba diše so a ke tse gore bothata ke eng ke feel like o ka re bophelo ba ka bo stakile or eng ke problem e leng gore nna ke na le yone ko ditleliniking ke aya ba feletse ba ra re tsamaye re go referele o ye ko sepetleleng and then ba bone gore bothata ke eng so gona mo ke no be ke sa kwešiše gore ge batho ba nagana gore mohlomong ke moloi goba mohlomong ka bola batho a ke tsebe gore se tlhola ke eng or go direga jwang a ke tsebe ke problem e leng gore nna ke na le yona o moporofeta o moporofeta aowa o ngaka aowa o a lora nka
Memo, o moporofeta, Aowa. o ngaka, Aowa, a ka thwasa nna a ke porofete a ke dirisele ke no ba motho fe. maseka dilo tse o ne ba o di rata. No, ke lo tse e leng gore ke tshwanetse gore ke di apare mara. Why o dira se o tsogo le ka kwa ke bone so? Why o tshwanetse o apare dilo tse? Eish. Ngore ke bona emisha letsogo ke bona. O no di rata dilo tseo. A ke no di rata ke reng ke dilo tse e leng gore ke di apere because of motho o ke reletseng ka ena na di aparang ka nore so. And then wena o di tšere kae? Ke di tšere ko gae ga bo gae ka letlhakoreng la bo papa. So motho wena o reeletsweng ka yena o be a apara dilo tseo. And then wena o ile ga wa ya kowe wa ya go tšea dilo tše beng a rata go di apara wa di apara. A se lo tse leng gore ke no reng ke sale ka kwa dira gore ke itlhagelele ke taelo ya gore motho o reletseng ka ena na bereka so and then na apara so king ke tla re keng mara nna ba no tlhaga ke re na ke tsebe gore na apara maseka so nna tshwanetse ke reke maseka ke apara. ba ile ge ba go botsa ba re ba bereka ka eng? O ka re ke motho e leng gore mohlomong nna bereka ka batho. Se a ke re o re ba go hlaloseditše re botse nto ba go boditšeng yona ba ile o be a bereka go direng? Nna bereka ka bana. E be le motho wa go bereka ka batho. And then go ndwale wena o tshwanetse o followe se a beng a se dira ba nyaka go rialo. Nna mo go nna a ke tsebe mara nna mo go nna a ise mfitlhele mara ke no tseba gore tshwantse gore ke di apara like go apara maseka a se taba tsa gore ke thwasitse gore ke mo porofeta. Dilo tšeo di apereng tšewe ke tše a beng a di apara goba o tšo o di reka wena? Ke tše ke di rekileng bareng o beng a di apara a se tše yena a di apere mme ba di šia mo lefaseng nna tše ke tšo di reka. O feel comfortable go o apere dilo tšeo? A ke na le bothata. Okay. Right. Se o ile ke yena wa ga ke kana wena wa re ko wena wa ga baloi go ndwele o hlalosa gore o dula ga baloi and then le hlakanetse mme le fapane ka bo papa o reeletswe ka bo papago papago ba nyetse mmago o be a monyetse ba feditše nnete ba tlhalana re gwa diagalang? O ka re na shibi a rwale motlhobolo. Okay. So ba tlhalana? A ba sa dula. And then wena wa re ge o le kua ga geno ka lapeng la mmago wa bona o sene bophelo go diagala tše di diagalang then wa ya ga bo papago wa go dula ga bo papago. O dula le mang ga bo papago? Ke dula le papa le bana ba ka. Papago a ne mosadi? And then go re ba re wa loya ebile kua o dulang gona ge o apeile a baši o bolela ka papago le bana ba gage? Nna ke nna ngwana wa papa ke re bana ba ka ke dula le papa le bana ba ka. And then ke mang wa ba sa jeng dijo tša ka ke cousin ya ka ngwana ragadi yago? Ngwana ragadi le ragadi a se motho e leng gore o phela gae full time ke motho o wa tla wa tsamaya ka dula dikgwedi ba matšatši wa tsamaya a ka se fetse ngwaga ka moka dula gae motho mosong. And then cousin ya gago ke yona e dulang full time? And then papa go ge a bona o apea batho ba sa je dijo tša gago ka baka la gore ba re o a loya o dirileng ka yona taba e sowe? Wa a zanke a dira selo cause of cousin ka sale a confessa a re o sorry for gore na exchange di plate a nagana gore nka mo tšhelela mara gwa ya vela di so nna a ke napile ka bona e le a ke re motho le mongwe o dira se a nyakang go se dira. So nna ntho e ke nyakang go tseba ko gore like ntho ya gore ke a loya gore batho ba ka nnaganela gore nka bolaya gore batho ba ka ba nnaganela gore ke a fofa e ka be e tlhola ke eng e khosa ke eng a ke napile ka motho ga ka bolela bompe ka nna ka motsota motho mongwe o bolela ntho a ke nyakang go e bolela ka molomo wa gage bofelong ba letšatši
mara ba re wa loya ee ra re le gore ba re moloi a ye go tšhoše tabewe aowa gore ba re ke a loya nnete ke nyobe ke nyako no tseba gore e ka be e tlhola ke eng a ke re bofelong ba letšatši motho bolela a sa nyakang go se bolela and motho wa te decide-ela if wa pele if a sa nyako go ja it's fine ke yena mo choice ke ya gage o ka se mo gapeletša kere nnete ne ke nyako no kwešiša fela gore ntho e tswa kae goba e tlhola ke eng ke ntho e leng gore ke bothata ba e leng gore mohlomong ke nyako botseba ba e leng gore mohlomong nna a ke awe ka yona cause of go ne le friend e nngwe yaka ke bolela le yona nako e ntšhi like re dutse fase ra e rapediša nna ke bone sele mohlomong e gona ntho eo mare maybe nna ke e bone nke le mpotse mmo le ba ba kae mo baneng ba mmago ne re le 6 re 5 go ne lo e leng ngaka le sure a gona okay Moroka sesi ke nyaka mpotse mo wena ore ba go boditse gore o apare maseka ka gore motho o rieletseng ka yena o ba apara maseka o rieletse ga bopapago alright ga botse ga geno ke kae ke makometsana makometsane ke mo go dulang ma ke mo go dulang nna le papa le bana ba ka le cousin aka and then mama go ma dutseng ke kae ke le Newston ke kae gona ke gagage ke a se gole kereng distance a se gole ke a kgona ya ka ke ga geno a se ga geno ke ga mamaka ke ga mamago and then ga geno ke mo go dulang papago ga bo papa nna ke dula ga bo papa alright bana ba mamago ke kolo re ba 6 ne o moane o robetse and then wena ga bo papago o ile le ba bakae mama o šetse le ba bakae nna ga bo papa ke nna ke le one and then ko ga go šetse ba bangwe ba o mogolo o motseng wa gage gore ke no re mmerekong and then ino ba nna ke tswileng ke ileng ga bo papa alright mama go ga nyalana le papa go be ile ngwaga mang nna ke tsebe wena o tsebile jwang gore wena le ola le bana ba papa mo teng hawa ke no tsebile jwang so hawa ga ga botse ba potsišo se kwa seo ke le mabaka ang gapeletšang gore ke go botšiše so ke sese awa ke tsebile ga botse a ke re ke no re ke go thama kae mara a ke re mama le papa ene ba dula a ke re ge ba fetša ba arogantšha ke tse di ba arogantšhitšeng a ke re and then go ba le bana ba e leng gore mama ka o nyetšwe wa nkwešiša that's why ke re ga mama go nyetšwa kere o nyetšwe ga mang o nyetšwe ga ke ka papa go a nyala mamago o ka e beela ka mo ntate malefo e le mo gausi le maekere kwa sound nyanong papa go ga a nyala mamago o ka re o monyetše mare o ka re ke taba tša magadi nna ke tsebe ga botse go diragalang ka mmago ka eng mmago ga botse o nyetšwe ga mang ga ke kana and then wena mo o dutseng gona o ile jwang mo mamago a seng a nyalo ke ga bo papa ka kere go ntse le bana ba ba gago santse ba tsamaye ba ye ga bo papa go bona boma bana ba gago ba dirang ba ka tsamaya ba ye ga bo papa go bona ba ka tsamaya ba ya ga papa go bona go tla ya le ka gore ba gapeletša ke sengwe se e leng gore ke se se feng mara a ke re ba tsamaye memo ke nyaka nna le wena re kwane mama go nyetšwe ga kae nna ke tla re ga kae mara sese o first born ga rena ga o first born ge ke kana a nyala mmago o mo hwetše ka bana ba kae ka ba bararo go ra rena ke tepala
okay and then wena wa find out gore a o ngwana ke kana o ngwana baloi akere and then wa tjantole ya gore ngwana kwa kgomo wa ibela ka thoko wa tjaya gore ngwana kwa madi isreg o boletse gore o tšwele ka gae ka moraga gore o kry di-challenge tša dilo tše dintšhi tše di diragalang ka mola gae nte moroka a nyakang go e hwetša kapa a lekang go e botšiša ke gore o tseba e le gore bana ba ya mo mmago bona a nyetsweng gona that is why a go botšiša gore ge bana ba gago a ke no fa motlhala kere o kopana le monna wa go nyala then bana ba tsamaya ba go dula ga bopapa bona wa madi e tlo go swara jwang and then ge e ka ba e ka se go sware gabotse go ra gore ke ka mokgwa e leng gore mmago o tekwa ka gona gone jwale and then secondly ge ke botšiša gore ngaka ke mang mo baneng ba mmago le re ga gone ngaka ga gone wa ileng a nyala ke ngaka gore a nyalwa ke ngaka a nyala ngaka goba a nyalwa ke ngaka nna sale ba ntšhetša ka ntšhetša ke motho e leng gore o bereka ka batho ke ngaka ya ditaola okay so solo a dira gore ke tsamaye ko dula ko gabo so because of ne ke se gabotse ne ke sa tshwarega gabotse and then ya boa e leng mo e leng kore a ka tloga ka mo lapeng la mama ka tsamaya ka re ko dula ga bopapa nkwešiša gabotsene ba ntšheditša kere ka tsamaya ka yo dula ga bo motho wa ntšheditšeng na bereka ke ngaka nne le ditaolo bereka kankang ne and then ge ke fihla kwa ne ke sa tshwarege gabotse nka se bolele gore ke gamang go direga eng mara ne ke sa tshwarege gabotse ka moo ke tswile ke le motho e leng gore ne ke phela ke bajwa and then le relationship a rena ne e se gabotse so go tlogeng ka mo lapeng leo la batho leo ka tloga ka se boele gae ka tsamaya ka ya ga bopapa eima ke tloga ka mole ke le ka rae re ke tsamaye ke ga bopapa ko fodiša tlhogo ka gore mola ko gabo le mola ko gabo a ina pila ba distance thata so ka re ke tšee distance nyana ke tsamaye ke kwa e šetše le mengwaga me kae o dula ga bopapa e šetše ke tlogile ga bo motho na ntšheditše ka 2023 go sa fodiša tlhogo a wa re tlogelane ke ra gore ne ke sanya ke go e be motho e leng gore ke bonana le yena okay o ne le ngwana le yena ke ne le bana le yena o ne le bana le yena okay mama go le papa go o dula le yena ba sane go bolela okay mama go ga ke kana kere and then gore ba bolele ke taba ya bana kere alright potsišo ka go kwa ke botsiša ke re wena o ka fila jwang go ka re o tsoga wa kry-a ngwana ga go a ile ga bopapa go ka fila jwang wena so ke tlo laola ke gore o gapeleditše ke seemo se se feng gore ga šala ya ga bopapa a gone ngwana ka no tsoga furu a latlha dikoba tsamaya ga bopapa e be go ne le se leng gore se mo gapeleditše ke tlo thoma ka e lebelela gona moo go tshwana le wena gone tše di go gapeleditše mara ba le ba kua bogadi ba mama go wa kwana le bona mo mma go a nyetšweng gona ke gole ba re le ya kwana na ra kwana ke re ne re sa le bana ka nako le ke gabo ne re sa le bana ne ke gole ke rela re ke gabo mara wa tseba gore o sesia o ke a tseba and then wena go nyalwa o nyaletšwe kae gona mo plekeng e gona mo re dulang o nyaletšwe kae mama goba ga bopapa wena o nyaletšwe kae ke motho o nyalelwa ga gabo ga bommage ga papage nna ke nyetšwe ke ba nyaletše ga ke kana ga mama gago ga geno ke kae ke Mmakometsane ga mang ga baloi wa e ba se ba go nyalela ga geno ke problem e leng gore e bile gona gore a ba tsamaiša dilo gabotse a ba nyalela ga bo papa ba nyaletše ga mama mara is not like the reason why ke tlogetše go tswa ka mo motseng o ke gapeleditše ke seemo go ya le se Africa se e leng gore ke se bone goba dilo tše e leng gore ke fetile mo go tsona ke tsone di ngapeleditšeng a re kwane mmemo wena o re be ba swanetše go go nyalela ga bopapa go Mmakometsana kere ke re ke ga gešo ke ga geno papago o nyetše mmago na o ka re o mo ntšheditše
e kana o nyetse mmago ka dikgomo o mo tlhabišitše ka re o hlabile ne re sa le ba bannyane Mem. mare ke ya gopola rena pere white wedding mem monna wa kokotetse mosadi le wa tlhabisitše mosadi ka dikgomo go wina o mofe gare ga banna ba babedi ba nna ke tsebe tlhabišitšeng a bona ke a ke rena re ditsebe lena ke nna tshwanetse le re tlhalosetse bona mem ke leboga gore o ra o tsebe ene go o sa tsebe go ra gore o dumela gore mphen thušo mmakometsane a re gane ke ga gabo papago fela mmago o tlhabile mmago o ne lapa mmago a ne lelapa mmago ke ngwetši ya gake kana o bile ka gare ga lenyalo wena o thitšitšwe a re tsebe se se go thitšitšweng go swana le ge o re o bile le mathata a e leng gore o ka se kgone wa tlhalosa mo ebile le go tlo o bolela gore ke bagamang mosadi o mongwe le mongwe o sepela gatlana le mathata ka gare ga tsela ya gage ya bophelo ga a kry-ile motho a kere ka mo ba kokotile ba fetša a kry ya monna a monyala a fetša monna o motho o ke mosadi ya gage monna mofe monna o se ka re mofe papa go gore wena ge re re ga geno ke kae a se ga bo papago mo o leng gona go nuana mo lenyalo le le bileng gona la gago le bile plekeng e right a senge ba mmotsa sese nna ka mokgwa sa le ba mpotsa ka gona sa le ba ne mpotsa gore ne ke sa tšhelete ne go sa tshwanela go ba mong ke be go bile kuo ka mokgwa e leng gore na ba mpoditse ka gona tšeo ke swa ke diporofeto a kere ee ya tšeo ke diporofeto go porofetiwa o swanetse o lebelele gore o porofeta ke motho wa go tseba setso na papago ge nkebe a ile a nyala mmago ka dikgomo a fetša mmago ge a fetša ka bo yena a tlogelana le papago yes ga geno be e le mole so gone jale wa bona gore o ga bo papago ebile o aperile o šetse o tšea medimo ya ga bo papago ba go thielela ga bo papago ba go file leng le maseka a ga bo papago wa ikwešiša motho o rieletseng ka ena ba re ba riang ba thuša batho nako ngwe mmemo go bitsiwa moloi ke tsela ye nngwe ya go bontšha re go ne sedimo se sengwe se se sa kgatlhegeng mo go wena ka gare ga lapa le wena o leng ka gare ga lona ke sa re gore ba kwatele ke sa re gore e lwa le bona dilo tša badimo di sepedišwa ka nnete o nyetse o tloga o le ga geno wa ya mo o yang medimo e tseba o tlogile o ile bogadi ba gago tša bogadi di padile a re di tsebe o ile go o tloga wa ya ga gabo papago o tlogile ku wa ya kua tloga kua wa se boele morago wa tloga kua wa ya kua ka mabaka a beng a go gapeletša gore o palele ko go ba gauso lelapa la mmago wa ikwešiša so go le wena le bana ba ragadiago a ba go tshepe ge o apeile a baje a go lebelela ka leitlho le leo go swapiwa dipoleiti so o ga bo papago mo o nyakang go ba gona mara wa sokola o ka se be ga bo papa mo e leng gore o bitswa moloi wa kwešiša ke sa tsebeng mabaka a e leng gore a go ganeditše goba a go tshwenya gore o dule le mokgalabe papa go bana bake maybe le yena maybe go ne tshwarere maybe re sa itsebeng gore go swara ga botse go ba buang a re tsebe a sa phela a sa phela kere so a re tsebe gore maybe bana ba ge ba le ka kua ba re ka mo ke ga borena ka maybe go ne mantšwa dikomelo a bang gona go gapeletšang gore o tswe le wena o bofeleletse o nyaka papa go a re a tsebe wa ikwešiša so nto nna ke nyakang go ikwešiša ko rena ga gabo ba go tshwentše kang ba bana ba bageno ba a ba ntshenya ka sese wa tseba ka nako e nngwe ne go followa ntwe motho a beng a idia kua morago le tlo te kapeša ka dilo tše e leng gore di tlo dira gore le seke la bonagala ga botse wa tsa gore ka mokgwa o lengwe mo botsana ka gona ebile ba reng o assistant memo go a rona gore ba ka go latofatša ka boloi gore a e tshwane le wena and-e ntho e ntshwenyang ko gore taba ya gago ya gore ba re wa loya e serious very 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 serious mara yena o bonagala e sa mo tshwenye ka selo and-e go ka diragala dingaka tše dintšhi tša kgale ba be ba dira dilo ka tsela tša bona wa nkwešiša kere so go nwe le o apere maseka ka baka la gore motho
o rieletsweng ka ena a beng a thuša batho o be a apara maseka ge e ka ba maseka ao o apereng kona mokgekolo a beng a sa berekiše gabotse ka nako e le ngaka and then ko ona a diang gore batho ba ba go bone ka leitlho le ba go bonang ka lona gone jale mara kgopolo le botišane goba le ntlhalošitše go ya le ka mokgwa e leng gore le ka ba le bona ka gona le nagana gore motho a loyang ga a tsoga bošigo a tepone gore wa loya or motho a berekišiwang a nka re maybe a robetse a bonanyana ga nnyane gore mo ke mo plekeng eso le ga sa tse gore fitlhile jwang a ke re go ne le different between gore a ke re okay ke go kwele o ka no bo sa loe wena ka baka la re ga o tepone ga o tekwe mara maseka o kona batho ba bonang boloi mo go ona maseka wena o apereng gora gore le re ba naganela gora gore sesi o ne bothata wena ka bo wena o ne bothata o hloka sa mathomo go dudišiwa fase o tsebe gore o mang o tswa kae wa kae ke ya mathomo ene sesi o go betse tlhaloganyo tlhaloganyo ga e rai o nkwešiša a ya hlakana gore o ka be mohlomongwe o tsene ke mafofonyana or something but tlhaloganyo ya gago ga e straight o go betse thata ya no ke dumelelana le wena maobane sesi go ne dilo tše dingwe tše e leng gore ke kgona go kwa gore like ga o mpotse tšona ga go kgonagale gore o ka tswa ka lapeng le mmago a leng ka gare ga lona ngwana le kgarebe gantši o sepela le mmage le bana bago lapeng la mmago ba ka be ba loya ba le loya ba le tšhelletše ba le tšhellelang tšona ke lapa la mmago ene monna ga a ka nyala mmago ke papago ge monna o mongwe a šala a nyala mmago papago ba le kae a se phoso ya gago ya gore mmago a nyale ke monna o mongwe no papa o dumetše jwang gore mosadi wa gage a nyalwe so decision ye mama e tšeang a sepela le bana a iya ga kekana go fitlha ga kekana makekana ba go lebelela segaga bo bona gore se eme jwang gone gore go fitlha ga kekana makekana ba go fe leina go ya ka ga kekana magadi a gago a rerile ke ba ga kekana le ba geno mogolo go tseba gore mmago o nyetswe mmago o ne lapa wena o ngwana wa mamago a o amologane le bana bale papago a ka se go amogele fela ene ke ne nneta gore papago a ka se go amogele ka dillo tše o tswang ka tšona kua ga gabo monna wa gago ke kwešiša gore ge o lla o le ngwana wa lekgarebe bo santse o llele go mmago then ge e le gore wa shifta o dula ga bo papago mamago a ba tseba gore bothata ke eng fela go na le dilo tše dingwe jwale ka ge ke le monna ke le sone a ke re ke ntate ke kana potšišo kore nna dimpi a kae ke ne ngwana ke monyetše le mmage ke monyadišitše ka gaka ngwana ga a palelana le monna gage ngwana a sa bua ka gaka ngwana wa tsamauwa ga bo papaga ga sa go diragala gore ngwana o ba le bothata and then ngwana o tla kae o tla lapeng le e leng gore ke la ga kekana a nago o tsena ka mola kekana santse ka ge wena o itswa ga bo papago go o fitlha kua go o bona kekana santse o morele o reng malome abuti motswala papago ngwana gešo monna o a nyetšeng mang mmago nako nngwe re swanetše go respecta decision tše di tšeang ke batswadi ba rena ka lebaka la gore ge nna ke no tswa ka gare ga lenyalo la mme ke ya ga gabotate monna wa dutšeng le mme a fepang bana ba o thoma go dipotšiša gore yena gabotse ke eng go nkwešiša o ile ga gabo papago ba go file leina o rwele maseka šia ke a mantši batho ba go bitša moloi a o rate ke batho dijo šidiwe di a swapiwa go riwang o nyaka go tseba gore wa o le ka gare ga tlhakatlhakano o swanetše o be ka gare ga tlhakatlhakano gobane medimo ya gago ga e tsebe gore o kae o timetše o tswele ku wa ya ku wa boa wa ya fetela pele ge ba go nyaka ga ba tsebe gore ba go kry-e kae o nkwešiša so ka mo ke ga bo papa go yes wa madi mara go na le papa šuena o e leng gore o le tsentšhitše medimong ya gago gona ge e le gore o nyaka go tswa ka mo
ya re kwa gore ba gakekana ba ka go ntšha jwang gore o kgone go amogelwa medimong ye mengwe ye e leng gore o kgona go iphethela o be o e aparele. ya nako a rena go šetse metsotso e mebedi fela Moroka. ya so sesi re tlo feleletša ka kua then ye ke nyakang go go botša gore taba boloi re tlo go lebelela taba ya madi go tswa sa eme a no tswa ruri a tswela ruri a sa eme re tlo bona gore go thuša jwang le ola re tlo mo thuša ka lapa le leng kua gae la batswadi ba gage re tla bona gore re dira eng re tlo le thuša bana ba gešwa kere ya malome ka kapa nna ke lebogile kudu. ya Ya, o ka bolela malome ka kapa mara wa tsare mane ke ba le problem se se a se nke o no thwasa serious. that's why kwele ke mmodiša gore o ngaka na ka gore a se nke o no thwasa total. ene ntle le nako še ke a e bona abuti yago o reng wa go tshwenya ke ngwana motho le wena ka papa goba ke ngwana wa gakekana o le reng o tlhokofetše e araba tše pedi kua gakekana goba kua geno kwa gae kua geno o bolokile ke bakae ke papa go goba ke papa go ola mem nako ya tsamaya radio khomotse a ke re o tlhokofaletse ga mama ee le ra gore ba bo papa ne ba tlile ka mokgwa le tlhaloša o bolokile ke mang gare ga papa go le kekana o boloketswe ga kekana ora re bolokile ke ba ga kekana. ya motheletši wa motse community radio gona fela go 96 number 3 FM kgaetšedi tša ka letla re emela ka mola reception ka fale go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwele